Dobrodošli ljubitelji motora. U današnjem videu ću vas upoznati sa švedskim saobraćajem. Kažu da je siguran. Da li je tako? Da bi saobraćaj bio siguran, moraju oni koji se bave njegovim regulisanjem da svoj posao rade odgovorno. Tu spada pravilna signalizacija. Saobraćajni znakovi moraju da budu postavljeni pravilno i da daju tačne informacije učesnicima u saobraćaju. Prvi primjer je saobraćajni znaci, kružni tok i put sa pravom prvenstva koji stoje na istom mjestu. Kao što znate, na ulazu u kružni tok se postavlja znak o obaveznom propuštanju prednosti i samim tim se ne nalazite na putu sa pravom prvenstva. To je slučaj i u ovom kružnom toku, iako znakovi prije kružnog toka navode da imate prednost u odnosu na vozila koja su u kružnom toku. Dosta opasan propust u postavljanju znakova. Drugi primjer je saobraćajni znak zabrane koji ja lično nigdje nisam vidio u zakonu, a i postavljen je na samom izlazu sa sporednog puta na glavni put, tako da je jedina mogućnost da se vožnjom unazad vratite odakle ste došli. Sljedeći primjer je regulisanje saobraćaja prilikom radova na putu gdje je put sužen pa se ne mogu vozila mimoilaziti normalno. Iz smjera kojim se krećem stoji znak obavještenja da imate prednost u odnosu na vozila iz suprotnog smjera. Ništa sporno, zar ne? Iz suprotnog smjera bi trebalo da stoji znak obaveznog propuštanja vozila iz suprotnog smjera. Da li je tako? Kao što vidite nije. I ovdje je znak obavještenja o prednosti u odnosu na vozila iz suprotnog smjera, ali je okrenut naopako. Veoma opasan propust. U ovoj razlici saobraćajni znak obavezno propuštanje prednosti je na sredini puta umjesto uz desnu ivicu gdje po pravilu znakovi moraju da se postavljaju da bi važili. Ali u ovom slučaju se uštedilo na cijeni jednog saobraćajnog stuba pa je znak stavljen zajedno sa znakom obavezno obilaženja sa desne strane koji tu i treba da stoji. Prelazim na drugu temu. Autobusko stajalište koje stoji u rasnici. Veoma opasno mjesto za zaustavljanje autobusa radi primanja i ispuštanja putnika. Još čudnije je što u toj ulici ima dovoljno duga prava deonica iza rasnice, tako da je stajalište moglo da bude postavljeno 50 metara iza rasnice bez ikakvih problema. Evo još jedan primjer u kojem autobus staje ispred pješačkog prelaza usred rasnice koju totalno blokira da bi primio putnika. Sva druga vozila moraju da stoje i čekaju da bi on krenuo dalje. Ovo je novi izum u Švedskoj. Autobusko stajalište sa oba dvije strane puta koje se nalazi na suženom dijelu. Širina na tom dijelu puta je malo veća nego širina autobusa, a ispred tog mjesta nema znakova koji bi upozorio na suženje puta. Kad se autobus zaustavi na stajalištu, cijeli put biva blokiran. Ništa opasno, pomislit će netko, ali problem se desi ako autobus ima probleme sa vratima, što je čest slučaj, pa ne može da nastavi vožnju dok se kvar ne otkloni i vrata zatvore. Da bi se to obavilo, mora se isključiti sva struja u autobusu pa sačekati 1 minut da se elektronika starta iz početka i da kompjuter da signal za zatvaranje vrata. Šta bi se desilo da u međuvremenu naiđe vozilo hitne pomoći i da mora da čeka? O tome taj koji je napravio ovakva stajališta nije razmišljao. A sad još jedan znak koji ne postoji u zakonu. Da je znak zabrane parkiranja nije, a da je znak mjesto na kojem je dozvoljeno parkiranje izgleda da nije. Bolje ne rizikovati i parkirati negdje drugdje. Sad dolazimo na temu ekologije. Naime, u Švedskoj su ulice u mnogim naseljima na sredini zatvorene za saobraćaj da bi se spriječilo zagađivanje vazduha u naselju. Divno, pomislit će oni kojima je priroda na prvom mjestu. Evo jednog primjera. Veliko prigradsko naselje. Znak zabrane saobraćaja je postavljen na visinu od oko 3,5 metra jer su ga stanovnici naselja često skidali kako bi mogli da koriste ulicu. Znači moram se okrenuti, a i policijski auto nailazi sa druge strane. Za njih zabrana ne važi. Ali gle čuda, jedan auto je prošao iako je zabranjeno. A sad ću vam pokazati zašto to rade. Naime, da bi došli na drugu stranu gdje je škola, zdravstvena ambulanta i ostali sadržaj u naselju, mora se obilaziti oko 3 km. Malo ću ubrzati da vam ne bude dosadno dok obiđem,
A kad pomislite da svaki dan više od 1000 automobila mora da napravi taj obilazak, dođemo do saznanja da je 3000 km napravljeno bez potrebe i da je masa goriva potrošena i time priroda mnogo više zagađena nego da su sva ta auta prešla tih 100 metara koliko je dio ulice sa zabranom dugačak. Naravno i ekonomski aspekt za stanovnike naselja je problem jer gorivo nije nimalo jeftino. U svakom slučaju ovo je problem koji postoji u Švedskoj, a na koji stanovnici nemaju veliki uticaj. Evo stigao sam na drugi dio ulice. A na kraju malo zimske idile. Da vidite razlog zašto se zimi skoro 6 mjeseci ne vozaju motori u Švedskoj. Ovo bi bilo sve za danas, a naravno vidimo se opet uskoro sa novim prilogom. Do tada pozdrav i sve najbolje.